Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat mana kebugantan sa bendingan maurib Allah nagiang kutua mga syai kesababan sa kapakalidas muslim si kum mga fitna asumasagad maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Adno tua mga syai inin diurutan wa agama Islam biidnillah na upama kang galubagatan na siya pantan wallahu subhanahu wa ta'ala sa makalidas tanu sa gyang kutu fitna maluit tanuron maurip Allah subhanahu wa ta'ala paganayron maurip Allah nagyang kanan a Quran. So kapag importante si ku Quran ku kapaganadawon kapambatiaon kapengedega ku panduan yan nagudiun di kang galubaka maurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya kalala apa kugup ku muslim ku kapakalidas si iku fitna maurip Allah sama siap yan aginawan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Itiru Allah subhanahu wa ta'ala si ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Itiru Allah subhanahu wa ta'ala si ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginanatigian ikiya pakaturun nami ku Quran linuthabbita bihi fuadak kaana mima pakatekna agyang kutu apusuka warattalnahu tartila nagubiyati ami piyakaraya gami sa kapakaraya maurip Allah linakabatya maurip Allah subhanahu wa ta'ala mapiyah. Ya alipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigana taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bih kitab Allah. Sebenarnya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bega kakarkan agyang kutu asyai adikan natigian madideg orianian upama kakaptaniu piya gitu atigian so kitab Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran. Mi'alip no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian na sadna tigian sa maka Murays memorize yan nagyang kutua 10 ayat paganay si iku surat Al-Kahf na usima min fitnatil Masih ad-Dajjal na makalidas si iku fitna o Masih ad-Dajjal maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginasong Dajjal tanto ko mala akapakabinasan yan maurip Allah ginan kanan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na yasibuntan na sa Quran na miyakalala apa kukup ko muslim sa kapakatek na agyang kuto aparatian yan sadis kanyan mafitna maurip Allah ginan isu muslim na kailangan nakapsenggay niyan si ku Quran sa oras sa dinyan di kapaganada kapembetia kapengedega ku pangapanduan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala udi na maanan yan kaginan ni miyakalala apa kukup ko muslim si iku kapakatek na agyang kuto aparatian yan. Ikadua maurip Allah nagyang kuto kapengedega ku mga tutulan o mga nabi maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiterun wallahu subhanahu wa ta'ala wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Mata natigu Allah subhanahu wa ta'ala o mani piting isa nabtan wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul na penutulun na mereka agyang kuto apa di ku mga tutulan ku mga sugu uri na mga nabi am yang unaan ka linusabbita bihi ma nusabbitu bihi fuadak mga tutulan mapakaptag nami mi pantagon agyang kuto apuso ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiti barang magupi susun mabuah siya gadian fitnah maurip Allah na pupenutul nun Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ang mga padko mga tutulan o mga nabi nagu mga rasul am yang ngawanian kap parabu sagyang kuto akapakatek anian sagyang kuto puso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sa apian tunay ka pagpakawid kalian na di pararad ko ginawa niyan nagusi ko galbakian maurip Allah nagusi ko pagpagin taon niyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. May pantag sa giyang ko tuwa kap kakinalan yan kung mga tutulan o mga nabi ang mga una niyan maurip Allah. Ay katlong maurip Allah amala pa napakaugup ko Muslim si iko din yan ka fitna kapakalida sa yan nagyang kuto fitna nagyang kuto din yan di kapakandakla ko panginin yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padsa panginin yan amin din yan di ipamangni o di nalalayo nagyang kuto din yan di ipamangni nun nagyang kuto tigyan na Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ikad nang watigin ya Allah sekanya ni di kikili-kili ko mga puso napakatak na ang atigan agyang kuto puso akan si ko agamangka. Miya panutulu Ummi Salamah radhiyallahu anha. Pitero yan kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan na Rasulullah. Ino atigan na ayaka dakla na atigan sa pangning ka nagyang kana na ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Atigan kadnang ko adi kilikilid ko puso napakatak na ang atigan sa puso akan si ko agamangka. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigan na hay Umma Salamah daatigian na bawataan no Adam uli na manusia inon ta na sa puso iyan na siya tiging ko dua tinduro ang mga tinduro Allah subhanahu wa ta'ala apad ko mga tinduro Allah faman sya'a aqama nasad natigyan sa kabay wallahu ta'ala pakatak na niyan ko agamay nagyang utang puso iyan na pakatak na niyan waman sya'a azaga nasad manatigyan sa kabay ayan maridig maurip Allah subhanahu wa ta'ala didig niyan maurip Allah salakaw sa manas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipsugo iyan sa mga sahaba ridwanullahi alaihim agyan ko to kapelindungiran kapemanganiran sa Allah sa pakalindung siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga fitnah itiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba niyan ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan lindungan wat tiyan si Allah may pantag uli na may sabab si mga fitnah marayag anta katigyan kamasulun natigma mo mga sahaba na'udhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan palindung kami si Allah may pantag uli na may poong kung mga fitnah marayag anta kamasul maurip Allah subhanahu wa ta'ala sala ko sa mga urip Allah sagyang kuto kinisugo nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba nagusi ko mga umatyan agyang kuto kalindung si ko fitnah na ipupengdo niyang kirapan mga urip Allah miyatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba niyan at tigyan na idha tashahhada ahadukum falyasta'id min arba' yaqul tigyan na igira tigyan na may tashahhud atiyan so isar ka no yung koto so katashahhud si ko sambayang amagaan ta din silam na makapasad tashahhud atiyan na lindung atiyan si ko Allah may pantag sa gyan kay apat atiyan na teruan yan Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ya Allah napalindung ako ka si ko siksa si ko naraka jahannam wa a'udhu bika min adhabil qabr nagupalindung ako kap natigyan may poong ko siksa sa ikukubur maurip Allah nagupalindung ako kap natigyan wa'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal sa iku fitna masih ad-dajjal nagupalindung ako kap wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat sa iku fitna o kawiyag-wiyag nagukapapatay maurip Allah subhanahu wa ta'ala yan panutod panu Abdullah ibn Abbas asukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipengdo niyan kung mga sahaba ridwanullahi alaihim agyan kana na doa sa lagi din o kapengdo niyan kiran o sura apa di mga sura o Quran maurip Allah subhanahu wa ta'ala gina na mga shay atlo maurip Allah
ipad mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa amya alay agama Islam o pamakanggal begaton biidnillah na makalindung tanu sa gyang kutuan fitnah pagkanero to no nagyang kutuwa kasiyapatan sa iko Quran sa iko kapambatiyon kapapaganadawon kapanganala kung dauan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, nagyang kutuwa kapanganala kung mga tutulan kung mga nabi mangurip Allah sabab sa gyang kutuwa sa mga nabi na pitibarangan mampu asya gadiran ang mga eksamen wa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga fitnah na piyakalidas siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, nagituwa di kapakandakla sa gyang kutuwa pang ni mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.